Сунтарган бастан народтар иккердиларнага тахымнаах тостуу турнира болла. Монреаллағы Олимпиада призеры Александр Иванов төрөбдөйдүтугар Казахстан унна сунтар улугун тустуктара көбөрге көн көрстүлер салгы сунтардағы корреспондент кепсир. Олимпиада призеры Александр Иванов үбүлөйдәк сылыгаранаммыт тустуу турниргар Казахстан онна сунтар улугун бөгөстөрө көн көрстүлер. Бу матчевый күрәктеһи билен турар эдеричеттәргә анан. Тоодетәхә бу биһиге именно көңүл тустууны пропагандалары умуктары кадла күрәктеһи хәммәре һәм болар. Оны ханнык багарар ханга жеректен рагыларга бу стимул уманна команда кирен кыттырды. Догорду көрсүгүтүмүгер сунтардар 500 аксанынан хенилерин бербеттилер. Маннык народтар икердиларынагы күрәк сунтар улугугар маңнайгытын ытыллар болан спорду таптаачылар холоктоктор күндү белек курдук ылындылар. Бейбит курдук тең жүгүннәк омуктар сака болаттыргар холотокко эттере синнере кытаанак ухун киен аянан келбит жон диетакка камсанылара эмегес немца. Мы уважаем его, и он боролся за Казахстан раньше при Союзе. И кто его знает, борцы, и вместе боролись, они все привет передают, с юбилеем поздравляют. И нас, как молодые, нас прислали сюда, чтобы мы отборолись, что дружеские отношения было. Олимпиес төрөбүт дойдута сунтар, уанна 2 дойдоңостубут Казахстан Республиката бүкүн бир келестилер. Нургуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сака телевидениете, сунтар.